Hai bayar honor naik dong kau berokok sama YouTube channel. Padahal ke tini mau high topik nanti film je state police orang ni rank type orang ni salary type orang ni tam duty tong obonoti lainnya salahnya. Padahal ke rank ni bukan type borok salary bersikeman aboseng terke sawit thanglanya. Tapi norok kenai mana nih tai norok naik angker like comment share dan subscribe bell icon kayaknya tapok di setiap ane video ketal kam pengen ke norok naik mana tuh. Paling engke rank tai bini salary besukman rang maso tai bosor besukman aboseng sai thanglanya. Tinggal pula bahkan no constable no salahnya. Constable lengka joto police station tongo tai constable lengka 3 prokar tongo. Te 3 prokar ni bisingo constable ni tongo number 1 no tai senior constable ni tongo tai head constable ni tongo. Tai ho 3 prokar constable ni bisingo constable ni je kuno tararo kroi tai kuno kalaro kroi suruh dress tai bini state ni bumu tai bini name plate simi ngai borok ngka maso besi beton man hingke borok basic pay hingke 21700 tai grade pay 2000 tai total in head case hingke 25000 ni theke 27000 tai annual package hingke 3 lakh থেকে 3.5 লাখ বরক বছর মানু সিনিয়র কনস্টেবল নিহাংকে যে ইয়াকতুগো দুইটা কাসাকে সিনো রজাক তঙ্গু তাই বিনি মাস বসি বেতন মান হাংকে বেসিক স্যালারি 21700 গ্রেড পে 2000 টোটাল ইন হ্যান্ড ক্যাশ হংকে 30000 তাই annual package hingke 3,60,000 ni theke 4 lakh joratoi bosoro beton manu hunne sajago tai head constable hingke bono naine hingke bini yaktego 3 ta kasak ke rjak tongo tai thupi hingke borok kiting ke mano tai borok ni tamo samung hingke ja thanao tamo buni report sui nanani boroni samo tai thanani buni case rok sinani ke bongni samo omongkha head constable ni duty tai phadi bini busuk beton hangke basic pay 25500 tai grade pay hangke 2400 total in hand case hangke annual je package 4,20,000 জরতই বছর মানুষ হইনাই সাজাগো তাই আবুনি সাই থেকে সা কতর হাঙ্কে SI হিনজাগো ওই SI নি ফুল ফর্ম মুখা অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর হিনজাগো বন থেকে সা মুম্বাই খেনুগো হাবিলদার মেজর বহনাই হিনজাগো অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর নি হাঙ্কে kaisa bamborao star nai tai binaro a star ganao khlaiei kasak bai kakrang kalar manai tai aro state ni bumu level jagnai tai borok ni maso busuk salary man hangke basic salary borok basic salary hangke 29000 grade pay hangke 2800 total in hand cash hangke 36000 nisimi 40000 jora borok maso mano hunne sajago aboni sai taki sisa kotor hangke SI hinjago SI ni full form hangke sub inspector o sub inspector ni hangke bambora o dui tara angnai tai bini state ni level jangnai ta aro bini color jak bini kasak bai kakrang level o color jak tai bini hangke belanyo jumidar je thanao ayang je case narok bini samo hunjago tai bini je maso salary ingka hangke basic pay 35400 grade pay 4200 total in hand cash hangke 45000 borok maso beton manoni sajago aboni siti sise kotor thanan thangangke 3 tara je bini bamorao 3 tara ni sajago bongkha
inspector hingjago o inspector ningkha bini bamura 3 tarang nai tai 3 tarani bisingo aro state ni bumu sujak tongnai tai state ni bumu sujak ni bisingo aro bini color tongnai kesak bai kekrang bini maso busuk beton man hingkangke inspector ni basic pay 46,900 grade pay 4600 total in hand cash hingke 55,000 manai per month aponi sai tesa kotor hingke ACP tai DSP nibo sajago tai borokni je bamura o hangke 3ta tarango o 3ta tarani bisingo tai kono color koroi tai state ni bumu simi bong level o sujak manai tai borokni je star hangka ekdom kufur kuchung tai je asuk tara aing je pulang sai payment abo hangke aborong ni tarangke kormolog nai tayo ACP haikaba DSP hingkangke borok hingke je tara belai kheno kuchung kufur nai nibo sajago tai borok maso busuk betonman hingke painai ni lena ACP DSP salary hingkangke basic salary 56,100 grade pay hingke 54,900 tai total in hand cash hingke 65,000 borok maso manani nango tai abon siti sereng kotor salani thangke ASP ni sajago assistant superintendent of police tai bini maso beton hingke busuk hingke je basic pay 56,100 tai grade pay 54,900 tai darkness allowance DA hingke 100 tai cross salary bebag miloi hingke bini maso 80,000 manani nanghonai sajago o ASP ni je training khainai je borni khoros thamani 60,000 minus khlainai card khainai borok je training go card khaijamani bai bebagno hijab khaithangke 56,000 ni theke 60,000 joratoi borok training ni khaitongti puno borok maso asik beton mangnu boknai sajago tai borok IPS ni training bo oro ni theke no surungo hinai sajago o 3 bosor training je paikha hangke borok ni beton tru khe bari nani sengu tai borok ni 3 bosor je training paikha hangke additional superintendent of police hinai borok no beton rnani nango tayo 3 bosor training complete khai paikha hangke borok IPS hinai bo sinijago tai IPS ni je bamrao hangke kono je rajoni level bo sujak tonglak tai borok ni star bo kroi tai borok ni sudu bamrao osuk lombol stamp hnai abo simino matha kaisa manai te oron simino IPS bo je sajaginai thanani nango tai puila first je basic payment borok busuk manke monthly borok basic pay 87,700 tai grade pay hingke 6,600 tai dearness allowance DA hingke 28,436 tai total in hand cash hingke 85 ni simi 90,000 jora borok manu bebag no income rok tax ro bank tan bani borok 85,000 ni simi 90,000 jora beton manu aboni sai reng kotor teisa sanan thanga hangke SP hinjago superintendent of police o superintendent of police o SP ni getam hangke je bamora o star kaisa tongnai te osolomon stamp kaisa tongnai tai kuno color kroi state ni bumbo kroi borok hangke monthly je basic pay busuk man abo hangke borok basic pay hangke 78,800 grade pay hingke 7,600 tai DA hingke 33,096 taka tai bebag no je income tax ro bebang tambai ako banai total in hand cash hangke 1 lakh joratoi borok beton manu mas ho nibo sajago tai OSP ni je 5 bochor je borok duty khai paimani pore hingka hangke apruke DCP ni nai
borok rank manani nango. O DCP hingke sudu metro je city rogo borok duty manhunibo sajago. Tayo DCP ni full form ka Deputy Communist Senior of Police. Bo city wongka metro city rogo hingke DCP ni hisabai tongnai. Tai je district o thangka hingke bo DSP hinai bo duty khainani nangnai. Tai bini hingka osulombon kaisa bamrawo tai 2 tara star tongnai. O SSP ni monthly salary basic pay boseng man hangga phaidi. Boroni basic pay hingka 1,18,500 grade pay 8,700 DA 49,770 total in hand cash ngangke 1,40,000 bebak no borongni income tax rok tanbaine borong maso asik manani nangni bo sajago. O SSP wo 4 boshor boro duty khai payment borong hingke DIG je borongni poto thanani rengo thanani nango. Tayo DIG ni full form ka Deputy Inspector General hinai sajago. Tai borokni ingkha 3 tara tai 3 tara ni bisingo IPS ni sijabo tongnai. Tai Ashok Lomon Ustam ni chinobo kaisa tongnai. DIG rok ingkha borok personal gari bo kaisa manani nango. Tai a gari wo ingkha star chino kaisa jak tai flag kaisa chino manani nango. Tayo DIG ni je monthly basic payment bosek ngangke borok o DIG ni salary ingkha basic pay 1,31,000 grade pay ngangke 8,900 tai DA ngangke 55,200 total in hand cash ngke 1,60,000 jorotoi borok pura income tax rotan banyak 1,60,000 maso manani nanghonai sajago. DIG wo 4 boshor duty khai paimani pore aboni pore ke IG rank ma phainani nango. Tayo IG o rank ma phaimani hangke borokni je bambra wo tam hangke je seng hai seng kaisa chino manai taro kaose dulja kaisa manai taro star kaisa manai tai IPS ni sijak manai. O IG officer ngkha borok je gari bo personal mano tai o gari wo ngkha 2 tara ganang gari manai tai flag kaisa manai. O IG ni maso monthly borok bosi beton man hangke IG officer ngkha basic pay 1,44,200 tai grade pay hangke 10,000 tai DA hangke 60,560 total in hand cash hangke 1,80,000 manani nango. Tayo 1,80,000 hangka bebak no income tax ro bebak tambe ako nyo borok maso 1,80,000 rang manani nango. IG ni rengo 6 boshor duty khai paimani pore hangke AD GP officer rank manani nango. Tai bini je bamrao hangke je Shanghai kaisa porong kata hai sino nugnai tai Ashok Lomon Ustam abo manai tai IPS nai bamra sijak nugnai. Borong ni gari wo hangke 3 star nugnai tai bini a gari ni sakao kaisa pelakai sikonsa nugnai tai borong kha personal gari mano tai borok je mas ho busuk beton man hangke ADGP rok borong kha basic pay kha 1,82,200 grade pay hangke 12,000 DA hangke 76,524 total in hand cash hangke borok manai 2,20,000 jorotoi borok mas ho beton manani nangonai sajago. O ADGP wo 2 boshor borok duty khai paimani pore hangke DGP hinai hanya hai rank kotor manani nango. DGP rank kha je pura state ni kotor hunjagai mano
tai pura je raijo no chaluknai tai o raijo ni police ni bisingo kotor hangke DGP tai o DGP rok boro gari mamani hangke boro ni gari bo abahaino je 3টা star tai 4 kona phelake boro personnel gari manani nango tamokhe gari se haino solai reng ro hain solai hepuno o DGP ingkha belakena power bo state level no salogo tai state ni hingke bono kotor police ni bisingo DGP tiro boro maso bosu beton man hangke boro ni basic pay ingkha 2,25,000 tai o DGP ro grade pay hingke mania tai DA hingka boro 94,500 tai total in hand cash hingke 2,50,000 ni simi 2,60,000 joroti boro maso beton manani nango tayo DGP ni saipono kotor bo tongni bo sajago tayo DGP ni saipono kotor hingke DIB Director of the Intelligence Bureau hingai jago o DIB ni je gari hingke 4টা star nai personal gari manai bo tai bini osok oblong stam ab kaisa manai tai bini bangora crossing no seng baike abo bo manai tai borok ni je tabo maso bose beton man hangke basic pay hangke 2,17,000 ni theke 2,80,000 jorotoi borok beton manu फाइता होते बुझो हंके जे ओ सिनो जे पुलिस रंग नि रेंग थं जे कॉन्स्टेबल नि सिमी जे DIP रो बरो बुझो जति बेतन मान ताइ पर नि रेंगो ताइ पर न सिनेमु बाके मान नंग जतन साइखनार का ताइ नरक आनो भिडियो न नाजो हंके लाइक कमेन्ट शेयर ताइ सब्सक्राइब लाइक खाया बइता पगति तिनि बगा आसनु सितों जतन न हामबाय ताइ खुलुमबाय क्या